Manipuri Governor ki order matung inna March 3 fawda tampak amasung chingi mafam singdagi lut tawkiba Khutlai sing surrender Touraknaba Thakhiba Matam Loikhibaga Haukiba numiki nungtil pung mari tarakpada Imphal West, Imphal East, Churachandpur, Kangpopi, Thoubal, Kakching, Vistapur, Zirivab amadi Tamenglong District Search Operation CHATTHABADA tongan ba Khutlai kuntra taruk amadi maru loinena pokhaiba yaba polam sing PHAGATKHRE ngamle hari Manipur Police ki control room degi thadaropa pao amada Imphal West ki Patsoi Police Station na konba moidang pok degi security force singna Thiba Humbagi Thabak CHATTHABADA .32 pistol ama barrel gun manga jar smoke ani 9mm live rounds ahum .303 live round ani 8E36 grenade ahum Imphal SK lamlai PS na konba sawombung amadi Paurabi degi 7.62mm SLR rifle amadi magazine ama Carbine amadi magazine ani 9mm pistol ani 9mm pistol amdi magazine ama 5.56 into 30mm amok carbine ammunition taramapan 7.62mm SLR rifle ammunition mga 36 hand grenade ani .303 rifle bayonet ama Thoubal district in Nongpok Sekmai PS na konba langmay tek yerum jingdagi incest rifle amdi magazine ama SMG carbine amdi magazine ama 12-bore single barrel gun ani revolver ama flare gun ama incest live round mga 303 live round mari 36 8E hand grenade ani incest LMG magazine ama incest rifle magazine ama binocular ama WT wireless set ama WT wireless charger mari bulletproof vest mari bulletproof helmet ani hariba singasi Thiba Humbagi Thabak CHATTHABADA fagatpangamki Nakalamaronda Kangpopi District bunker Thugaibada SLR ani Pampi ani 12-bore cartridge Yankhimapan 5.56 into 45mm fire case ama BP helmet ama wireless handset ama fagatpangamki Amasung Tamenglong District Kamai Police Station na konba tatbungdagi SBBL Mari Local Med improvised rifle 8mm ama SBBL round taramanga 8mm round tara wireless set ba feng amasu fagatpangamki hari